Noma ungayeswela imali noma ungeswela umsebenzi, kepha nginanali iqiniso letindo longeke uteswele. Number 1, ngeke ukweswele kuthula. Kuthula kusipho lesivela kuNkulunkulu. Kwesibili, ngeke uweswele umusa, ngoba umusa utholakala esihlalweni semusa. Nasi isimemo lesi sithola encwadini yamaHebheru, sithi nje sonzela esihlalweni semusa, utawuthola sihawu nemusa wekusita ngesikhathi lesifanele. Wangakhona ikusita ngesikhathi lesifanele, ungeke ubangwe ukuthi awunalutho, utawubangwa ukuthi awukawuthola umusa lofanele ukuthi uside kuleso sikhathi lesifanele. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle, asisithole encwadini yaLuka sahluko 1 verse 34. Maria wase uthi engilosini, kepha lokho kungendeka kanjani ngingakahlangani nendvodza? Nangu umbuto longaba sihloko, kutakwendeka kanjani? Mawufunza futhi kuGenesis sahluko 18, ufunza verse 12 na 13. Sikhanza lapho Sara naye uthi, sengimdzala kangaka, ngisengaphinze ngibe naye yini umntwana? Sara bekahlushwa kuba mdzala, indvodza beyikhona. Maria uhlushwa kuba yintfombi, indvodza usengakashadi nayo. Uyatibona letindzaba letimbili, lo munye uhlushwa buncane, lo munye uhlushwa budzala. Bonke banembuto locishe ufanana, kungendeka kanjani? Kumbe nawe loku ngikhuluma nawe sihlobo sami, uNkulunkulu ngithuma kuwe nje, kumbe unembuto, kunetinto lekumele tendeke, unalombuto, kutakwendeka kanjani? Yini leyahlupha Maria naleyahlupha Sara? Ake sinake kakhulu lokwahlupha Maria. Kulo verse 31, mayithi lengilosi utawukhulelwa. Maria bekade, kusho ukuthi lo lwati lwaMaria la lwacishe lwamhlupha endleleni uNkulunkulu labekafuna kusebenta ngayo tintfo. Maria bekade ukuthi phela umuntu ufika ngekuthi kuhlangene wesilisa nowesifazane. Lebe kuhlupha Sara bekukwati ukuthi iminyaka uma ingaka, umtimba unje, cha umuntu usengamthola umntwana. Lwati lwalabala babili lwacishe lwabonisa ekutholeni tintfo letivela kuNkulunkulu. Lo lwati bebanalo, bebabuke ukuthi letintfo titawukwendeka ngoba bona bakhona, basesimeni sekuthi kungendeka. Bebangenawo umcabango wetintfo kutsi tingendeka nangetulu kwekukhona kwabo. Mawusabuka empilweni, uhlanganisa kuchubeka kwakho waze wacabanga ukuthi tintfo kumele tendeke ngoba ukhona, kungendeka wehle wenyuka, kuguge isicathulo, kuphele lithayi lemoto, solo uzama tindlela tekuthi tintfo tendeke. Kungendeka ugcine unatsa, udla netintfo letingadliwa, unatse netintfo letinganatfwa, uye nasetindzaweni lebekungakamele uye kuto, ngoba uyati ukuthi tintfo kumele tendeke kanje. Nayi indlela yekuphumula, yekelela kuNkulunkulu. Ukhona moya loyingcwele, uyakwati kudala avule indlela nalabe ingekho khona. Uyakwati kwenta tintfo letingazange tendeke tiphatseke. Noma ungati kutsi kutawukwendeka kanjani, uNkulunkulu wati konke. Amen.